Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi. Nakabinta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi. Yasno but ka ICA. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Southwest Khasi Hills District Unit kalapli biang ya katala balakhang ya ka sub-center hakasnong Umjarain Southwest Khasi Hills District hadian baka office jong District Medical and Health Officer Southwest Khasi Hills District kalakhot ya kren ya ginong yalam jong kaseng kajingkhang tala jong ka FKJGP ya ka sub-center hakasnong Umjarain kalong halor kanong rim baka office jong DMHO kamshim lathung kampura ya ka kong shidalin lengkoi kabadai ka try jaka nrei lashutung ya ka tangkum ka officiate ban tray hakane ka sub-center wat hadien bakaladon ka jingmenjur ban tungkam ya iwei na kalong ying Hagajing yakren balakhot daw DMNHO baladon lang Joint Director of Health Services Shillong lembat kitrai jaka layakren sungtu bat kular ba ontung kampurano yaga kong shidalin lengkoi kumbala kular nadu basdang. Tina kaliang jongka department kabukan thum na po directorate jongka health bat DMHO jongka district jongi kila khot ikren yangi kaseng mataya seni tapi dia itu maka jengkang tala kejungi dia tu sob senta long ba kejengmi kejeng ekran kejongi nak kalian juga sengila sim dak we jengmut ta long bangin yo ban plino ini sob senta namar ba khnang ba kipat ba kinong sim dawai ki ba armen bat kiwe ki ba hap po jong sob senta jaran kini yo ban pendon kam no itu sob sentar ngila sime garai ban plino mata sngi ban kalian juga seng ngim chong klikti be de ban kam wat langila yo makna ga jingkular na kalian jong di MSO orang karban jon direktor meni yang bangi penlong gejing yalang doktor war rangkan bagi staf na po direktorat ban kalian jong staf jong di MSO Doktor Lartang tikila ai ya ka jing menjura maju ga seng bangin le no ya de bagi trajaka kong sidalin khoi ki bari trajaka jong niga sob sentar ki baki kila ai sno bahana du kapun ki agreement ka baki kli tho bagla ai ki ya niga jaka du sna maria spel mat ko bang soto kelomba na kaliang jong Joint Director lo percaya ni ba sanction pus biar dia berkenika sob sentar nadu arsuna marjaka kendai ban haduk mentana kalian jong hadin berkelayo sanction pus kila percaya ni ba kila tung of shifting ya ini trajaka tina kalian jong seng inam syong klikti biar dia benar inang yai budin nang ni jakmat kumba kila kular majongi ban kalian jong trajaka kila hun ya kata ba ngin plino mta singi ngene ka sob sentar tina kalian jong aseng ngiwan man penbenang ni pur ba yen ni sob sentar jaran ngin plino lalu mta singi ban ngin senang PJI ka ba na kalian aseng nang simi senjam nang ni khmat ban yai budin ni ka sob sentar ya de ka hok jong trajaka ki ba la aiso bahaya ka department ni ka jaka be de bat snai ni sob sentar